Ebusian from Mamachi. Nampatrom Hontesing, Bedamasi, Unbreakable Joyce Blessing. I have Unbreakable Farms, but Bibi one of me person meka. Me fans are my basu, and then me management is one flyer biwa. It was social media. The organizing program needing the mama part or so. Mesro, me feel Nana Agradaa. Ofonyansa kwan bi so e de mato ni program so mesrew me me awiemfo ba me dwen me ho ya me dwen me ho be din na abo na adults won ye ayeye mesrew yi me picture free so yi me din free program so me mpe ha obi abiem onya madamfo na me so menye wadamfo nyame afrew wo ye wonya djuma. Praise the Lord ye wo de na me so menya me de Odibonye ni bi ti say ye mo no ye adwen ye ho osofo kra no de odi ye no ne hu okroma na nya me nyumtuni me pa chow onya madam fo me sero pa enya me adom ye respect but nipa bi mo ho mo pese omo take you for granted say nipa no be fall say World Cup de bia temdidie kwa obusuafo me ma me kra odi atem say me ma me bayfo fine. It's all well asemba obi abeka de ope but then kai hu se wudi matewo no enko na ensan ma me kasa ye madamfo no enti enne se nyame afro na oye onyame djuma na wote asori a afi won so Unbreakable Joyce Blessing me hu hia enti odibonye ni bi te se ye mo ya ware ye gu a ye ntimi mfata se ye tonyom da no afi won se me metima betonyom yimi free o program so yimi picture free so yimi din free mo onya madamfo me mpe wadamfo me pa chopa tina o baby na me so me tina me baby na obi anya ne de etine bi no on ba be gumani ma social media e ya yeye mabre nipa ba kofo adan me so me da